Yegu na the reso na ye share some ahodo we online portal adomonline.com myjoyonline.com ya tron simpi na egu ho ntie boboso ma o se ya na afi wankasa na hye unkran na ye de na ye ofe wa tumrika ko akwa kenkan ye we nko ha na wo ho nsem wo ho no in fact over 20 years nsem a twere ni na gusua e wo ho no na da obonkrata ne so kwasi nsia ba ono so kita no ne abehwe de ewom kwasi baba mejo so boko de yakopon busu ye de nyame ase anochi waba me natural hair ajo asewa me amitiri nwi anochi waba ajo asewa papa se bia shi oh nyame gusu shi ya sare ya so chi ebiem yes yasa aba enkwam no bi kan be wo mi ankasa betrim sa nyensem nyina na mpani kire mo e kan bedwam sa nsem bi won mo a esepani ano a esasumka sa ensaloka me feeder tifo ni ahwefo nyina so e moache ya dem wase so guso agibre da bia ehwe bedwam dwumadie e wo Adom TV so ya kan da bia se enye nkwane TV station wo Ghana but gidie ni arehemu ahotoso ya wo e wo Adom TV munti ena da bia ofidie eda so eda hanum e ma me kura ya jonim se o de fidie na to the stand se oso ya Adom TV ena eba ye de munyina mose yeso beto akoso asomo da bia sa se ne be ya de mo hwede afiri ho no monsa ebetimi aka Ghana fo gidi on samtwerefo mu pa Ghana fo gidi pa in fact se wo hwe wo de fa Ghana Police Service any Ghana samtwerefo a Ghana for more than half of our population agent samtwerefo di echen a police force eno ntina to de bia sembisi a you know say omudi kan akra friends and trofo and na ya catch romo say mon free police there was a time say me why will be free me na obi awu adande nam se mesero muni kan free police answer obi awu ndi e beba later you know so amama gidi de o kan me gidi pa say omo wo gidi won say trofo and also put a certain sense of responsibility be on the adwuma na yeah eso say obi the information jaw na wa anye ho adwuma a manipa kora oh gidie ni arehyimu a nipa no wo mu no na etoba ha ti wesire nwanum sentwefo na enu eda kase ri esi wo se ye hwe sentwefo fa ahodie ya ye de eye yadwuma ye beto akoso aka ye ho ye nyina edi ho fo bi to da bia ba bia wo se yetimi eka ema ne mawie peye no ne aka ya no atum sentwefo fa ahode bebre na kasa nso egina yen sentwefo yan kasa yen so yes, I told you politicians no be a hard dream. I told you some of the community members need be a hard dream. But the approach, yeah, some truthful be the a share and some no, and sometimes the coffers are boy 2 and 10 mintimwas no eta eba. Me yes, some training mean soon chain will be our Ghana. I do soon chain will be our Ghana. Sentreni bi enya asem ne ekopie pani bi animu a the way akaka bensem ne kokoti bi wo so se ekutafila bi a safila ne ebomu agana butu wo ye sentreni nti wa cross red light police gina wa we say gina so me metima fry GPU me I have the right can go for what so we ye sentreni nti branch kyerewo nti bo bra sa de wo pa because we ye sentreni ana yes so sentrefon so entutu ya na moye yes ye entutu ya na moye yes ya wo se ye be question mpanifo wo enema ba ku mienu miensa bi a ekoso a entwa yi o man ho but the approach journalism is not about kakabensem ni wo be ha wani bi sa asem na wo ye the most intelligent you are not the law ma me kan se mo se umuna ya de be ma o sira ya de ma umuna wani manyinya enti sire na je ne preko ma nipa na wo interview ni mfili se uni adwempofro bia wo interview na chi but you come to seek for information from the panel for your listeners and your viewers na so be ko na onabo wa nye we ye na wodi ma me di bahwim orihima na bahwim we be ko yan acha na wotwe sa na obeka kire wo e na ko beri bia small ka kire da kire oh mo ha mani ayi so Ghana na wotwe ni mo discuss evi yeah it is a jano e de buruburu na adum also me ma na wotwe ni mo discuss evi esi ya tani akọ the next no so ya hwehwe ni ya a time is coming as a gidie na nkrofo anya wo ye mu no ombe hu ni se eye gidie hunu enu nti na wosi etutu ya na monye we should continue to hammer on baby a enye but yen sentwefo enya asem ba ko
Akwasisia reads newspaper on Adom TV enu ano no. Ye story na wu. Ghana Centrifo enya adaje di story bi echi to make sure say ewie payo no. Ye ni sa adaje no. Ti na otwe. Ti politicians they do team say ma semba Centrifo ada me mam ho na otwe. Ye kakakaka. Ye wo nyina so be di ni team say because ye wo yes em na kwa ni kakra say ya kan ne no aba respond. Response na dey ba no e dey another 1 week extension eba. But as a politician ne hye ne ho so no kana no tuma 1 week. Bi wa asem na esi no ye pen na dua bubreu. Ba yes Centrifo na be ma asem na wu naturally. Yes. We ya dey ye nyina o se dey tu ye ho fo Centrifo. Si ye som amanfo a akosinsi ye nya asem na so ka. O si ye making sure say asem na ya kan ne ye nya nto ntwe adwen famfiri so. Yes, ye timi kan da biya sa, but ye ko ye nim nyina ne ye ka penfo say na no ye kan we yo, ye ha ba bia pepedi akwakotu. Eno ne ade amanfo ehwe nim say ye be. Amanfo ne hwe nim say ye di asem beda ne ye ka ne keke. O mo hwe nim say ye ka response papa. Ye nya result. E be free mo e de aba. Yes. They want solutions to the challenges we go through. And it is our duty as Centrifo we making sure say that responsibility no e be die so ne be discharge amama for us say me dey ma asem ja Adom TV die nya results Adom TV die onya de do one more Adom gets results benya results. Yes, This is what journalism is all proper about. journalism. And I know Mori Regional Minister, MC, ye bom within 3 days. Na yako emwako. Yes. Na Minister Fred MC. DNSC, na mo your report be na MC ampa by support of COA FS. Ati papa ne ya. Makoyo mwa. And na no me say enu na ezi enu aye na afia mankoye MP no so story. Yes. Say MP so akoye ne we ne ye hwe ye time obi. Ye pese bibie susu pefefefe ye nka se bi wusi kesho botom fa ne nyina akoye moa ma amanfo na no ne ye story bi wo radio na abaya wakọwo a oja ne ba wo hospital because akoda na wo problem asa ne nsono ne fruma na ehuhuru na ne nsono ne gumu wa bonti se ne kokomfo anoche. And it will surprise you say me kind story no within 3 minutes am wie no na kwa abesi na sample for Jesus say hospital na wo da wasinfo su no o de ka 3000 ansa na ya transfer ne de na ko kumasi ji akoya akora ne surgery obi free was that 3000 kana mafa na we so afre number be ne send this so na we and I was like wow this is what we are talking journalism about. is a results oriented industry. Yes, we na results ama yes. Adom for Daily Graphic the bokata but all the serious journalists nyina fishapa ye nya ya ade say yanka wan comment be bia begigi egu nkenye papa. Yes. Ye boy ho abaso so obi a mo ya baso ye be boy ho abaso ye be boy ye o say ye no Centrifo so ye be na no ne me kan ye a ka ye nya asemu ye setena mu ye sika semu ye didie mu journalist so obi anu mo antoka antewa so na mu an eti hungry journalist we share training so a na betimi aboa na aboa no o say we share some training na betimi aboa if it's in your capacity so betimi aboa some training aboa because no kro mu ye say ye mfa ye frumpan enhia ye nipa ye nipa yes am for just ye so di for credit di me a wo hyankom to the bia mere ye beba ye adwuma na ye yinim because of sin to be wo ya na mo to the ye ka say de ni asisika so no but at least akadian kakra akra bi wo na say e kan ye ho a eboa ye me adwuma na ye no etimi wie payo funny so some train na oti men ka so wati to me say bi onye nipa with all due respect but some train to me fresh san na wo minister office o ko di was bachi dia na shu ya chia wo hia minister na enfifre na san no ema minister no abunefo na moto wo nyina afọ no ba so etu wo moa na betim dia boa nsem twere a boa no na mo boa ye wie so aya wo man nka ye ntem boa no ubusa the question ba ko se na no na ma 1000 na ayeda Daily Graphic Dabakata NDA. Ensuring peace for accelerated development our concern. President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na ekani say. More women unemployed than men. Statistical services. You see,
People say 1.7 million. Yes. And they are unemployed. Yes. Ghana, according to Ghana Statistical Service. Media must cease excessive politicization. GJ on Press Freedom Day. Gifty Afenyi, that's the former president of Ghana Journalists Association, and Eka Neseye. MMDC's enacting capacity lawful. Supreme Court dismisses the Fiamapo's suit. Daily Graphic. The Chronicle. Methodist Church wants free SHS reviewed. National Cathedral Dex Okujeto Ablakwa. Dr. Banner has not been indicted in US. World Press Freedom Day. Kojo Opon Kroma advises journalists to promote economic rights. A good minister. Nana wo shade bi ase, awe sembe to aso de bi ase. Be si Ghana nsɛmtwerɛ adwuma na yɛ no. Adwoa. Ɔha ba ko omu yɛ sɛ Ghana nsɛmtwerɛfo yɛ bibia bi. Ya na social stories, ya na business stories, ya na political stories, ya na science stories, ya na technology stories. The same journalist. All like koko miami awudua say amoch waba e wo business desk. That is a focus. Or your security desk. Yes. That is it. And into that continuous engagement, stakeholder engagement, you better chumedi national. I think same pen for and yen more. Send a bill, chemo wakase, and some no arrest report to me. You see, most of the technical words are what a Juma by a yemu. It's a court reporting. Yes, it is a reporter no a court. For example, wrote. What the minister called Rose a toll. Technical terms in the woman no. And some technical terms na yen pese pass mama e wonti se minister kasa na brebre na no fum kwaka se oh mahama ba wa anya hwea that becomes our story. Focus, yes. But the main issue na minister na kasa me and some focus ye kwotwe akwan sa akwan ye ya na sanye ye no because the technical terms we yen tia se tie ja ene wono mahama ba wa ma ye hwe eno no na e story. Saban so am wo sa akwan so a da bia sa na ebe the Chronicle and so okay say adwa we Chronicle call online your online portal no stories are eguso ebi there's a more ebi e wo hono mo abenya akan influx of about 500 migrants creates fear at Fufu so enu Guri insulted me and my entire family Kwame Eugene so de eno no na we okujeto ablakwa ye de akira say de kame yesem panifo abosem no to ogum say okujeto afa no adi ba me declares intention to contest MPP flag bearership race we enra ye kan ho asem wa wo news so a ene ya de ne ba me must win for mpanifo e bitwetwe nkomo ya akọ ma details no a struggle the struggles of a mother with 11 blind children obata ne mama akoma akudu baako omunyina ni efra ubowura ho ansem no benya binu akan fa he ena ewe ba ne sei ene ba sa sei na asetene mu etiesa details nyina ho ma benya bi akan Daily Guide Abokata Ensu Enie Parliament considers CJ nominee. Amend laws against journalists. GJA President Albert Kwabena Jumfo Ena Eka Nesiye. It's official. Dr. Alhaj Mahmoud Baumia joins NPP presidential race. Another man kills lover. Jogate storms are foraging for votes. Daily Guide Ensu Nedwe Ebaye. Ghanaian Times Abokata Ensu Enie. At World Press Freedom Day celebration, express opinion on matters fearlessly. Justice Ajay charges journalist. More than 900 Ghanaians die from prostate cancer annually. Eish. Professor Alex Ajay, so we are much show. One more, check it. Won't check you, won't check it. It's the part 900 Ghana this year. A fee be a new 30 million a fee. That's what you 900 no quarter that. Hey, their projections penny. Government celebrates media urges greater focus on economic rights. Honorable Kojo Opon Kroma Esuna Eka Niseyim. Collapsing story building at Adenta kills 1, injures 3. Ghanaian Times. Edie and Najwa. Ebusuane say ya bekwa no. Na kwesi. Ade bi ukoso entwa yi. Okay. In the space of 3 weeks. Okay. Enya mema miensa omakum ma miensa. Ehase afiri kumase adum. Yes. Ma adwa de. Ene ye ne hwetre na e focus on yourself or your side check. Yes.
and as I check at an crofo krum and no idea no gu assemble and a coachre ho. If you are the year nungwa yai on a year nette, as my bomont or banner son near my corner mamma mo. Ne baba ma panyin over 3 years. Be ma na be faro de kodi weekend on fa ne ma. Wako social welfare ko je krata de akoma be ma ne se bra yen ko ne enka samsan se wo be ma akoko nyini ntete ba. Na ma akora ne metena me nchen. Ne ba 1 year 3 months se nechi. Be ma ne ma se kan so ba ne tiri mu sew. Wanka jis akoda na o se nechi ne hu nyina de moja. Na wakuta do over 3 years ne nsa. Akora na dwene modidam be sise obewuo. Penimfo se akoda na di agora wotimi tigina. Wo se da okum mama. Akora 3 years. So one na fefo odi agora. Omo bonkro na wotimi tigina waseda wakum mama. Sa akoda we ne da chete sei. Yankwada nso de afiada ya o. Yanka unity de anwie. Dunkwa wono femia mi krom dunkwa o. Emfuo metena ho be 3 years tibinim ho. Dunkwa wono fe ha ya so kwabra ne ama blocks so de abo. Adenti na ne ye hu ne say killing somebody is the only justice I ever we are. And I make say, and you be na relationship, marriage, a yemano. Stay away from relationship or marriage. If you don't have the heart for it. When you're mature, and that woman, if you are not ready for that drama side of relationship or marriage, forget it. Stay single. And you're for so be worry. Ajoenko. Abusia yako na enaya ya wadane ye kai we say asemi di kan be ba na afei we can see mu nsem aba betina corporate interviews e wo metwa ne tewa ma wansana ya sa tena say na pensem mu ato so bedwam so ne ye basisia.